India Defense Update kan ngai thlale dona. Russia le Ukraine indo mek na. Russia chuan ral thuam mamo khopa nei to lo ti chu khothlang lam soidana ni a. Chu tiang chu lo ni tak tak ta po ni se thil makani ho lovang. Ni zali somruk pariat zet indo ani ta ka chuan. Engang ral thuam ma in dai reng thei ani lo ve bok ome. Supply tu anei ve lo phei chuan. An siam chu ai tam a man ral miao wangin punlam ain kiam lam apan lo thei don lovani. Iran chu Russia ta na ral thuam drone supply a pu ani a. An pu dikani mai thei. Russia drone man zinga Iran drone Shahid drone atel ni in Ukraine lam chuan voi duai lo an lo sei to a. China le North Korea po US hian Russia ta na pen chuak lo tur le. Ral thuam engma supply lo turin lo vo khur reng to a. Hei wang hian langsar takin Russia hi turam mai nan la puiri lo ni ina lang. Ma se news arundar meka. Chu India le Myanmar hne na. Defense kai nei ral thuam pa then khat Russia ina hral to te chu. Russia vek hian a leilet le ni in thu thang om le mek. Niki Asia ina custom clearance data ati chiana. Azir chian na chuan Russia hian ma a Myanmar le India rama India hne na sipai bungro alo thon to te chu a leilet le ni in an soi. Survey a hian Myanmar le India rama teng le missile parts te. Russia in a supply to chu a leilet le na record an mu chuak ni in an soya. Russia hian Ukraine a man tu ral thuam hlui siam that na tur. Component te hi India le Myanmar atangin al lut le mai thei. Hun rei tak chung sipai lama inzom na anei pui to ram ta hnen atangin. Tran pui na adong ani mai thei ni in kan thulak na. Niki Asia chuan a soi. US, Europe, ram tele Japan chuan kumsang ni som ni pani February thla atanga. Ukraine ram Russia na beitan atang khan. Russia rama sipai man thei tur thil thon lu chuan khaplatani. Russia rama thil thon lu chungchang custom clearance data chu American Research Specialist Exim Data of India le source dangte atanga siam te chu zirchianani. Russia in teng le missile angchi ral thuamata na parts alak lu dan record te po en fi ani. Entirnan Russia sipai dana teng siam tu Ural Vogan Zavod chuan December ni kwa sang ni som ni pani khan. Myanmar sipai hne na trangin sipai bungrua. Dollar makta duay som ni palimanan laluta. Component te hi Ural Vogan Zavod siam anga register an ni. Re-import goods te harmonized system ko ta chuan. Company hian tenga datur, sighting telescope, sangruk zasari somsari pangale. Camera zahni an leilet le tiantar langa. Japan Ground Self-Defense Force senior officer pension to, teng siam na lama in mang tak chuan. Teng siam na lama lau thok to, Nobu ki akataki chuan. Target atanga hlat zong te na le optical device. Russia hian a leilet le ni in kan shria ati. Russia hian teng sanga vel a inventory a hian an naya. Hei British think tank International Institute for Strategic Studies in a kumtin report an ti chua thin. 2023 edition, the military balance ta po khan tarlanani. Brazil sa think tank International Crisis Group a Russian analyst Oleg Ignatov chuan. Russia hian T-72 teng hlui tam tak ta khom na hmuna hian an naya. Chu tun lai mila siam anga ya. Anua frontline a thon thei chawan ni. Russia Military Industrial Complex tan chuan optics hi harsat na lian tak ni ina langa. Chu wangin optics hi an lalut na sa ni in an soi. Russia hian nikum February thla atanga Ukraine ram be pui thlak na full scale a be pui thlak na khan. Man ro tam tak a hlowa a chan to a. Chung zinga chuan T-72 teng te po antel. Russia hian a ma in khothlang lam technology manga optical equipment siam na arin chana. Trade data atanga alandan chuan
trade sanction awang hian amamo component hi atan le harsa hle ni in alanga Japan chanchin bu ni ki chuan Ural Vogan Zavod Russia Sarkar le Defense Ministry of Myanmar sipai sarkar te chuan Russia company in sipai thil an leilet dan chungchang chipchiar taka peturin nangena mase he chanchin ronti chua thleng hian channan la donglo Custom clearance data hian imported under Reclamation Act ti soina oma Ural Vogan Zavod hian kumsang ni sompakwa khan Myanmar sipai te hnena sipai thil an thon chuaka reference a chuan an thil ron thon kir te chu a chiat wang ni in an ziak mase ahma Japan Ministry of Defense athok to military analyst Kinichi Nashimura asoidan chuan thil chia engpo chu an thon tirin full inspection na ya mu chu ani chuan thlak turani ati analyst dangta point hei hi an poma warranty return atan chuan hei hi ka hriat dan chuan quantity danglam takani atam thamma ma ani ti in Dutch Defense Intelligence Analysis website Onyxa Jakub Janowski chuan asoi Russian NPK KBM missile man Russiam tu chuan India Ministry of Defense in anlo leito parts 10 khat chu August le November sang ni somni pani khanan leilet le ni in an sweboka missile ten zan lama na an tho theina tur pat mamo zongjong hi KBM siamani a February sang ni somni pathum khan he parts chikhat hi India atangin an leilet le ni in an soi Russia chuan heng athil hral to siam thatna atan parts te hi ala let le ani mai thaya mase kumin Mars thato thleng khan India ramathon kir ani thu hriat alani lovani Niki Asia in thu chua siam tura angen na hi KBM emo India Ministry emo poinan la chang lovani Stockholm International Peace Research Institute SIPRI chinchia danin Russia hi khovel ral thuam thon chuak tamber pathumna ni a India hi an customer lian berania kumsom kalta chunga Russia in ral thuam kai nei rampona athon chua zinga za somthum panga chu India ringot hian alei sipri hian athil mu chua te hi proprietary trench indicator value TIV million an chuta hei hian sumdon na volume manufacturing cost le ral thuam siam theina te ral thuam siam chua theina chungchang te ni in India chu Russia ral thuam leina saber ni in China in andota Aral chua zongzong atanga za asom panga hi China hian an leisaka Algeria hian Russia ral thuam thon chua zinga za asom an leive boka exported equipment buyback hian Russian arsenal ral thuam luizok te chu ti changklun ani dona indona tir thei ani don ta ni inalang Group of 7 ruai tu te hian thlamasa khan Japan ram Hiroshima an samita khan ramdang te chu Russia sipai thlopna ti top turin an lo ngen to a mase Tokyo a Hitotsubashi University aral thuam ven him nazir chiang tu professor Nobumasa Akiyama chuan Russia siam ral thuam rin chan ram atranga tho ho na nei chu harsa hle ani ati aum je chu Russia ral thuam le saktu ram te chu Russia thlop lo turati an harsa ati ole tuna kan puan hi Russia chanchin bu ina an zir chian na ni a video tirlama kan lo puan tong khan ni zali samruk pariat zet indona kalpuyani to awangin ral thuam tam tak an mang to a Ukraine hi nei to ram lian hovin ral thuam mai ba ka sum tam tak tranpuina han lo thon lut to boka ral thuam an thon lut lian tial le ngala chuti la in Russia ta na ral thuam thon thom hriat alani lova Russia hian tlak chama nei ve ngei to rin ani lain teng man ruwa alo hral to na Myanmar le India atangin parts te alei let le ani om takin an soi hei hi zir chian na sang an nei nuwa an ron puan ani a atakani angem in ngai dan te ron soi ve te ole